pozdravljeni iz Studia 12. Doktorica Barbara Brennan, ena največjih avtoritet na področju zdravljenja z energijo, ki že več kot 35 let raziskuje energijski pol človeka, je že davno tega ugotovila, da je možno naučiti se zdravljenja z energijo, ter prav tako povišati svoj nivo energije. Danes bomo govorili o tem, kako imeti več energije, in sicer s pomočjo poznavanja in znanja energijske medicine. Z nami v studiu je ponovno doktorica Suzana Landripet, doktorica klasične medicine, toksikologinja ter terapevtka energijske medicine. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. V našem zahodnem svetu imamo ljudje dosti težav, ki jih lahko izvirajo iz pomanjkanja energije. Morda se za nekatere od njih sploh ne zavedamo, da je to pravi vzrok. Lahko za začetek malce osveživa to tematiko. Kaj vse spada tja? Zapravo svi naši problemi su posljedica pomanjkanja energije. Najprije na subjektivnoj ravni osoba počne osjećati umor ili manjak samopouzdanja, strahove, nesanicu, pad u depresiju, tjeskobu. A ako ne djelujemo na vrijeme, onda se ti subjektivni simptomi polako spuštaju na tjelesnu razinu. Dakle, dolazi do konkretnih zdravstvenih problema i mi kada odemo liječniku možemo vidjeti ili na rentgenu ili u krvi određene promjene na tijelu. Međutim, i naši drugi subjektivni problemi kao što su u službi, kao što su u odnosima, kao što su sa financama, čustvima, partnerom, su zapravo isto u svojem temelju posljedica nedovoljne količine protoka životne energije. Jedna od osnovnih stvari koje bismo u energetskoj medicini htjeli ljudima naglasiti, da je važno uvijek ići prema uzroku naših problema. Jer ako dođemo do uzroka, mnoge ćemo simptome i kasnije kompleksne i komplicirane situacije u korijenu promijeniti. Naša klasična zapadna medicina se više orijentira na rješavanje posljedica ili na rješavanje komplikacija od komplikacije. Zapravo vam je sličan primjer kao kad bi vam se pokvario televizor i pozvali bi majstora i majstor može gledati joj ekran možda nije dovoljno dobar više, ili treba mu promijeniti ovaj strujni sklop, ili treba nekakav drugi dio zamijenjati, a na kraju se zapravo ispostavi da taj televizor nije bio uključen uopće u struju, tu električnu centralu. Tako da nama svakako trebaju i suptilna izboljšanja, dakle i popravak boljeg ekrana i strujnog sklopa, ali ako taj televizor nema dovoljan protok električne energije koja ga pokreće, jednostavno neće raditi i ništa drugo nam nije bitno dok mu ne dovedemo struju. Dakle, htjeli bismo vratiti ljude, bez obzira da li su znanstveno potkovani ili nisu, jednoj vrsti vrlo jednostavne, prirodne logike i razmišljanja. Zapravo energetska medicina služi da se ponovo vratimo k sebi i da uspostavimo zaboravljeni kontakt sa sobom, sa svojim sposobnostima, sa prirodom, sa svemirom, sa Bogom, kako god želite. Nas je u nekoliko posljednjih stoljeća razvoj tehnologije donekle distancirao, odvukao nam pažnju od nekih važnih životnih vrijednosti. Isto tako, svakodnevni brzi ritam života nas jako iscrpljuje i premalo nam ostaje i vremena i energije
da bismo ponovo navezali kontakt, kao što sam rekla, i sa sobom i sa prirodom iz koje zapravo svi dobivamo najviše energije. Upravo je doktorica Barbara Ann Brennan, dakle američka fizičarka koja je radila u laboratorijama NASA, ovo znanje prenijela u knjigama koje su na slovenskom već duže vrijeme. Pokušali smo objasniti da u energetskoj medicini skupljamo znanja najnovije, dakle tehnologije i dostignuća, ali i provjeravamo tisućljećima stara znanja koje su prijašnje kulture i civilizacije na planetu već i poznavale i koristile. Dakle, energetska medicina je samo jedan korak dalje u odnosu na klasičnu medicinu, dokazuje nešto što su već naši stari znali i pomaže nam na praktičan i jednostavan način u svakodnevnom životu poboljšati uvjete, odnosno da svatko od nas dosegne nekakav svoj optimum. Bez energije životne, a naša osnovna životna energija se nalazi u zemlji, to je takozvani matriks, niska je frekvenca, crvene boje. Dakle, ta energija nam je na neki način temelj za naše tijelo, a kasnije i za psihu. I bez nje mi smo kao onaj televizor bez struje ili kao auto bez benzina. I prvo se moramo ponovo spojiti na tu energetsku centralu u zemlji. Naši stari djedovi, bake su još ne tako davno živjeli mirnije, prirodnije, zdravije i spontana obnova te energije je bila dovoljna. No, mi se danas previše trošimo u odnosu na to koliko se spontano možemo obnoviti i onda nastane manjak, odnosno padamo u energetski bankrot, kao što i na bankovnom računu. Ako više trošimo nego što zarađujemo, ulazimo u minus. Kateri pa so te načini, kjer najbolj izgubljamo energijo? Zapravo u kontaktima s drugim ljudima. Nalazimo se u doba, nažalost, jedne globalne krize. I ta kriza se očituje u pomanjkanju energije na različitim nivoima. Nema dovoljno nafte, nema dovoljno hrane, nema dovoljno vremena, nema dovoljno novaca. To su sve različiti oblici energije. A opet kažem, ako se vratimo na početku, oni ishajaju iz našeg osobnog manjka i minusa energetskoga i onda dolazimo do svjesne ili podsvjesne potrage, odnosno krađe, uzimanja energije od drugih da bi preživjeli. U prirodi je normalno samo da djeci dajemo energiju, dakle koji su mali, bespomoćni, koji rastu fizički, emocionalno i koji su potpuno ovisni od roditelja. Međutim, kada mi odrastemo, ako i dalje nemamo dovoljno energije, onda se na neki način počnemo ponašati ponovo kao dijete koje očekuje i traži tko će mu dati. Većinom tražimo i očekujemo od naših partnera, od roditelja, iako smo već jako odrasli i možemo imati 30-40 godina, da nas i dalje potpiraju. Međusobno se borimo i zbog te energetske iscrpljenosti mi počinjemo zapravo jedni drugima svjesno ili podsvjesno uzimati energiju. Dakle, tu je jedan prvi način gdje mi izgubljamo. A isto tako, drugi način zbog kojega izgubljamo su naša vlastita unutrašnja ograničenja.
Mi smo odgojeni od strane naših roditelja, njih su odgajali njihovi roditelji, pa njihovi. I ispada da mi danas zapravo primamo odgoj nekakve prababice i pradedeka prije par sto godina, što se zove kulturom ili tradicijom i što svakako ne treba zanemariti. Ali ipak današnji su uvjeti života prilično drugačiji nego nekad i ako se mi još uvijek ponašamo po nekakvim starim pravilima, a današnja pravila igre su stalno drugačija, onda iznutra imamo te crne rupe, ograničenja, strahove, nesposobnost da se prilagođavamo i napredujemo i onda zapravo sami sebe blokiramo, paraliziramo i energiju koju imamo ne možemo iskoristiti konstruktivno. Lahko pa se torej vsak posameznik praktično nauči priklopiti se na to prenesenem pomenu, na to električno energijo, se pravi povečati dotok nevtralne energije iz zemlje. Vi to delate na delavnicah? Da. Dakle, cilj je energetske medicine praktično i jednostavno svakome pomoći postići samostalnost. Zašto? Zato što je to, ponavljam, jako prirodno. Kao i kad bi jeli hranu, prirodno je da žvačemo sami i natapamo sa svojom slinom. Tako je prirodno da se sami priklopimo na tu centralu energije u zemlji i mi smo to nekad znali. Samo smo, rekla sam već prije, nekako zaboravili i to nam je oslabilo, zakržnjalo, zakrnelo, što bi se reklo. Tako da u energetskoj medicini se može svatko tko to želi naučiti jednostavne vaje. Postupak je otprilike sljedeći. Ja ću imati 2 identična besplatna predavanja u Ljubljanu u marcu, gdje ja dok pričam usput i dajem tu energiju, kroz sebe ju posredujem. Tako da već na predavanju većina ljudi osjeti promjenu, olakšanje, poboljšanje. Zatim je sljedeći korak ko želi doći na individualno punjenje s energijom i jedan pregled, ajmo tako reći, našega tijela, naše energije. Nakon toga imamo izbor ili da cijeli život tražimo nekoga tko će nas posredno napuniti ili, što je najzdravije, najlogičnije, najjednostavnije, da se na jednoj relativno kratkoj delavnici naučimo u grupi ljudi puniti sa tim posebnim energetskim vajama. Te vaje i sve što učimo u energetskoj medicini je jednostavno. Dakle, već su bila djeca od 12-13 godina, bili su i preko 80 godina. Predznanje nam ne treba. Ja sam to učila kao diplomirana liječnica i pojma nisam imala o tome. Dakle, važna je samo želja, ja bih htjela da meni bude bolje, a kada tu energiju naučimo sami sebi redovito dovoditi, isto tako možemo tu energiju i po želji posredovati svojim bližnjima, partneru, djeci, starim bolesnim roditeljima i sl. Dakle, energetska nas medicina spaja ponovo sa nama samima i sa vlastitim našim sposobnostima koje su, eto kažem, zakrnele. Posvetujete potem ljudem, ki obiščejo te delavnice, se naučijo teh postopkov, da to uvedejo kot neko rutino v svoj vsakdan? Kaj je potrebno od človeka tukaj? Pa mi već u toku dana imamo svi određene rutine. Znamo da moramo barem 2-3 puta na dan jesti jer inače smo gladni i umrijet ćemo. Znamo da moramo stalno disati kisik iz zraka jer ćemo umrijeti.
Znamo da moramo prati zube jedan po 2 puta na dan, da nam ne ispadnu. Dakle, idealno bi bilo ujutro, nakon ustajanja, 10 minuta izvoditi te zaista relativno jednostavne vježbe s kojima se mi ispumpamo energiju iz zemlje i napunimo svoje baterije. I onda kroz dan sve ide lakše, brže i bolje. Po potrebi, ako imamo naporan dan, puno izazova, sastanaka, putovanja i osjetimo da bi nam dobro došlo još, se lako te vježbe ponove. Ali dakle 10-15 minuta kao da smo sjeli i pojeli jedan obrok je isto tako dovoljno da mi dobijemo obrok energije, a kažem najlogičnije je ujutro prije svakodnevnih zadataka. V svoji knjigi pišete tudi o razliki med energijsko medicino in bioenergijo. Čisto na kratko. Zakaj? Da, to je jako važna stvar. Mi smo, kao što sam rekla, svi u nekakvoj krizi i logično je da puno ljudi traži pomoć. I mnogi među nama smo išli probati bioenergiju. U prirodi bioenergija predstavlja zapravo nečiju individualnu životnu energiju. Te naše individualne životne energije su međusobno različite. I kao što imamo krvne grupe koje su različite, tako i naše individualne bioenergije ne moraju uvijek biti kompatibilne i ne mora uvijek biti sigurno niti za bioenergetika, niti za njegovoga klijenta posredovanje te vlastite energije. U energetskoj medicini mi ne posredujemo svoju vlastitu energiju, nego kroz sebe iz zemlje, kao kroz cijev, dajemo osobi mogućnost da se sam priklopi na taj matriks, na tu neutralnu energiju. Dakle, to je prva i jako važna razlika. Druga je razlika između energetske medicine i bioenergije, isto sam već prije rekla, mogućnost da naučimo sami sebe puniti, dakle da smo neovisni. To nam daje šansu da gdje hoćemo, kad hoćemo, pa čak i u avionu dok letimo, se možemo priklopiti i napuniti se energijom. Nismo ovisni o drugoj osobi i dogovorima, tako da ne izgubljamo niti vrijeme, a niti novac stalno i stalno. I treća je razlika, isto što sam već prije u kontekstu spomenula, da u energetskoj medicini želimo doći do uzroka problema, što je automatski zaštita i prevencija pred daljnjim problemima, odnosno pred ponavljanjem, bilo istih bolesti, bilo istih životnih komplikacija. Barbara Brennan je u svojim knjigama znanstveno i donekle komplicirano, kompleksno objasnila i dala znanstvene dokaze sa klinika djelovanja te ljudske energije. Mnogima je to malo komplicirano, pa su me moji klijenti molili da napišem jednu jednostavnu, kratku knjigu gdje bi svatko mogao shvatiti o čemu je riječ. Tako da prvi dio moje knjigice je namijenjen pravilnim informacijama, dakle da se svaka osoba može prepoznati i vidjeti, aha, ako ja imam čir na želucu, otkud to dolazi i zašto imam i što bi se moglo pomoći. A drugi dio knjige su odgovori na najčešća pitanja vezana uz energiju, samopomoć, zdrav život, zdravu hranu i sl. Doktor Landribet, najlepša hvala za tale pogovor in za obisk v studiu. Hvala vama. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa želimo, da samega sebe energijsko opolnomočite in si privoščite energijo.
Hvala za pozornost in nasvidenje.